Roba ubwo twageze mu ikipe ya Chelsea ni umwe mu bakinnyi ngiye navuga ko babanye n'abatoza benshi muri Chelsea kandi agerageza kubana nabo neza yaba mu kibuga yaba no hanze y'ikibuga ko buriya bimwe bajya bavuga ngo ukirigiswe na benshi ntamenye wamusekeje oya we ntabwo yanasetse wenda ariko aba batoza babanye nabo Lampard, Pochettino, Maresca, Tuchel se we ntiyanyuze aba ni abatoza bose bagiye Trevor Chalobah agerageza kumubera kuhaba ko ndibuka ko na Maresca hageze bamuroninze muri Palace ariko biba ngombwa akagarurwa mu kwezi kwa mbere gitaraganya kubera ko bari bamaze kubona ko hari icyo agomba gukora. Inkuru rero twayigarutseho ku munsi w'ejo buryo avuga ko ashobora kujya mu ikipe ya Como mu gihugu cy'Ubutaliyani. Como twayihereyeho kare akajya kwikinira Champions League ariko ubwo wenda bikaba binajyana n'abandi bakinnyi benshi bashobora gusohoka bijyanye n'iby'umutoza yifuza. Ndavuga Xabi Alonso kuko niba ari ekipe yatangiye kugura abandi bakinnyi bo muri defense ariko hari abakinnyi cyane cyane mu bwugarizi urumva benshi bagomba gushakirwa inzira bajyamo nk'uko ikinyamakuru Football London kibitangaza batarimo barabonwa neza mu bijyanye n'iby'umutoza abifuza. Uwa mbere Umufaransa waguzwe kuri miliyoni 70 witwa Wesley Fofana mu kwezi kwa 8 2022. Wesley Fofana yego ubona usohoka ari ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gusohoka. Imvune cyane cyane no kuba datanga cyane ibyo babona bamuteganyagamo bavuga ko ashuka cyane abatoza. Ibyo byose bigendana na availability. Iyo ukinnye match nyinshi umubiri wawe urageraho ukamenyera guhora muri action. Uko ukina match nyinshi niko niveau de confiance izamuka. Uko ukina match nyinshi niko alternative ku batoza yo kumenya ngo mu kibuga cyane cyane nko muri defense ninde mukinyi tugupairingaho. Ivunika rya Fofana rituma utamenya Chelsea ngo central defense yabo ni yihe mu by'ukuri. Undi umudefanseri w'igitangaza cyane ikipe ya Chelsea yasinyishije ivanye muri Fulham kuri free transfer yitwa Tosini Adarabioyo, umushuti wa Benjamin amukunda kubi. Uyu mugabo w'imyaka 28 ngo ikina zirukirwaho muri sezi ishize ni ikosa yakoze kuri match ya Leeds United kuri Elland Road mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Kabisa uyu rero bakaba babona ko ibijyanye no kuba rwose yatekerezwaho kuba ngo yaba umukinnyi ngo squad player izo nshingano babona bakwiye kuziha uwitwa Josh Ashepo. Tosina Adarabioyo agakurikira Wesley Fofana. Mbwe ni clean up barimo barakora. Gatatu yasinye mu kwezi kwa mbere 2023 atanzwe miliyoni 35 ubu afite imyaka 25 yaravuye mu ikipe ya Monaco yitwa Benoît Badiashile. Amashi yose umweyo ni umukinnyi babona ugomba gusohoka hano. Twende bagabo abandi rero ubwo ni abandi bagiye batiza barimo ba Axel Disasi ko bari mu bakinnyi bake bafite igikombe cy'isi. Oya yari ahari kuri finale ko ntabwo bagitwaye 2020 yakinnye finale 2018 ntabwo yari ataramagara. So Axel Disasi nawe ari muri abo ngabo. Aaron Anselmino Anselmino arje ntibamuguze ari mu kwa mbere nawe bamukuye muri Anselmino hamuguze muri Ukraine ni he? Strasbourg ahubwo niho yagiye ndumva rero bamukuye muri Austria. Aaron Anselmino so nabo rero bakinnyi bavuga ko bagomba gusohoka batarimo kuvuga ngo nabakinnyi babisabye. Abakinnyi 5 bakaba biyongera ku bandi bakinnyi 3 bivuga ko bashobora kuba banasohoka. Umwe yamaze kugenda Marco Kurera uwa kabiri Enzo Fernandez bishoboka cyane n'abandi bakinnyi bake b'imbere kuko imbere bagomba kongeramo. Erega nyuma yo kuzana Xabi Alonso
bakamuha inshingano bataha abandi batoza mu myaka 5 Bruko ifite ikipe ya Chelsea. ubwo nabona urutonde rw'abakinnyi rwose si complaining birumvikana aba rwose kugenda nta n'uzamenya ko bigeze bahagera. igihari cyo ni ukubanza gukora isuku muri squad, kumenya uyu nguyu yari ahari kuko Xabi Alonso we icyo yakoze yagiye agira timu ye yagiye ireba umukinnyi ku mukinnyi, afite karite zimeze gutya, yadufashe ibintu byo dukina, ibi ngibi ntabyo tumubonamo, kandi ku isoko twabona undi mukinnyi waduha ibyo wadafite, uwo ngo agahita agenda. Bivuga ngo iyi analysis yakozwe iri based ku bakinnyi mu myaka 4 Bruko abo yagiye igura, abishobora gukoramo business, n'abibona bakwiye kugenda, hanyuma igatangira kubaka ekipe igendeye kuri iri principles na realities z'umupira, pana kupfa kugura umukinnyi ngo nuko dushobora kubonamo niyo reserve ariyo. Under management ya Xabi Alonso, Chelsea niba ari ekipe yatwara ibikombe yabona umusaruro, naba abakinnyi bashobora gutekerezwaho muri reserve ariyo bazayigumana, ariko ibi nagira ikitanga kuri tapive. Hari ikibazo kimeze gutya rero, babonye ko nyine Chelsea yamaze gusinyisha uyu mwana Palestra w'imyaka 21 wabaga mu ikipe ya Atalanta, bakavuga ko batarizera neza ko umuntu witwa Malo Gusto bazamugumana, kuko ni umukinnyi uri ku rutonde rw'abakinnyi bifuzwa cyane n'umutoza Enzo Maresca. Bavugaga ko muri Manchester City bashobora kuza kuganiriza uyu mukinnyi witwa Malo Gusto kubera guhengeka Mateus Nunes bizaguma wamuforumye akamushyira hariya yaragiye, ariko ntabwo bivuze Terike Enzo nawe azabona ari umukinnyi ahenge. Bikaba rero bivugwa ko bamaze gushyiraho price tag ya miliyoni 75. Ntabwo Chelsea yazanga kugira niyo irimo irasaba. Chelsea yashaka 75 ko adashobora kujya munsi ya miliyoni 75, ariyo nayo mpamvu bamaze kugura Palestra amara 60. Bakavuga ko nyuma y'isohoka ry'aba bakinnyi bandi b'aba defenseur nari maze kuvuga, ariko bakagarura Levi Colwill azaba ari umukinnyi uzakinana n'umu defenseur w'umufaransa witwa Maxence Lacroix, bazakora mu ikipe ya Crystal Palace. Yego, aba bakaba aribo bazakina, Maxence Lacroix na Levi Colwill. Noneho babandi bandi ba Jarori Hato, ba Josh Ashiepongo bakaba backup yabo. Yego, kandi ubwo urumva bamaze kurekura abatosine kuri kabiri bafite Reece James na Palestra, mu gihe Malo Gusto yabagiye bamuriyemo 75. Iyo yadiri yameze, iyo dira ndumva yabari nziza. Impamvu yabari nziza, uyu mwana Palestra aramutse aje akiyadawuta kuri Premier League n'ibyarangiye we byarangiye, ndavuga kuza akaba mwiza Premier League imibarika, donc akagira umusaruro, kuko hano na Reece James turabizi neza ko ntabwo ari ikintu cyapfa kukorohera kumubona yagutereye match niba kimwe cyaka kimwe. Reka tuvuga bitatu bya kane by'imikino muri Premier League kuko niyo bazakinamo, biragoye. Bivuze ngo byasaba ko na mwana Palestra aza agahita yadabuta akajya ku rwego rwaho igihe cyose yavuze mu kibuga Captain Reece James ahita agira donc amusimbura neza. Ikindi kuri Malo Gusto, miliyoni 75 kumubona wamaze kwinjizamo umusimbura we already, ni business deal nziza cyane. Tunibuke ko Chelsea aba bakinnyi bose ifite kuri ubu ngubu abishoboka ko yaryama amafaranga hakiri kare izabikora, ikwiye kubikora kugira ngo nanone imibare yabo itazahomba cyane, ko tuzi neza ko ifite n'ibihano bisubitse yafatiwe byo kugwa mu gihombo. Ibi bisobanuye ko rero kugenda kwa Malo Gusto biri likely cyane, umutoza aramwifuza, Man City zamubakinga birumvikana, ntabwo izajya gutanga miliyoni 50 ku mukinnyi wa hagati mu kibuga, reke gutanga 70 cyangwa 60. Nibaza ko iyi diri ishoboka cyane. Twabonye Chelsea ku cyitwa kugurisha umukinnyi washyize ifaranga hariya ku meza, ntabwo bigora, ntabwo itekereza kabiri. Ibyo ntabwo ijye byo kujya gufata izindi nguni ijye kuvunana, ibyo Chelsea ntabwo bifite mu mwanya. Ntekereza ko ku kibazo rumbajije byaba ari dire nziza, vraiment aba ari dire nziza. Kandi nanone Xabi Alonso kugira ngo agire amakuru ahagije kuri ekipa agomba kubaka, nuko nyine bamuha uwo mwanya ibintu akabyoperatinga mu buryo we abitekereza kuri clear picture, kuri blueprint ye afite kugira ngo bimworohere.
nicyo ntekereza nawe ubundi diri aba ari sawa n'umupeti Marco Palestra aje agafatisha rwose byaba ari amahitamo